Я ізноўку з радасцю дасылаю свае вітанні ўсім з таго боку экрану. Час пакідаць горад. Горад з яго мітуслівым жыццём, які бадай не мае памяці, бо кожнае імгненне мяняе ўсё наўкол, і ты ўжо не памятаеш, а што адбывалася з табой хвіліну таму. Трымаем кірунак туды, дзе ўсё запаволена, дзе час не праслізгвае скрозь пальцы бесперапынна і няўмольна. Туды, дзе можна замарудзіцца і прыслухацца да самого сябе. Выпраўляемся ў фальклорна-гістарычную экспедыцыю за нумарам 668. Далучайцеся, рушым разам наперад у мінулае Палессе. Таня, суседочка, як Добрий ти? день, суседочка. Ну. Добра, суседочка. Ну як ти? Ой, женила жонука я женила. Ой, да, Ай-яй-яй. гроші. Ох, потратила багато-багато. Убухала. Убухала. А мой же 35 годов годую, посидів ззаду спереду, водить їх то 3, то 6 кожний вечір. А ніякі гроші є, все є. Никита, чуєш, люди женяться. Чую. Да вот жениться не лениться, кабы гроши были. Так і є. Так слухай ось людей, да женися. Поле, да цвета поле, а на другу перахитує. Любил хлопец, да две девочки, одна другу перепытуе. Любил хлопец, да две девочки, одна другу перепытуе. Люба, мила, ти товаришка, а чи була ти на вулиці? А ти была ты на улице, ты бачила жениха в очи. А ти была ты на улице, ты бачила жениха в очи. Ох, я була, так я ж бачила, адже вечір перестояла. Один вечер перестояла, другий вечер пересидела. Один вечер перестояла, другий вечер пересидела. Ой, когда беды, товаришка, поедали комары в очи. Як ты держишь жениха моего, дай с вечера, дай до полночи. Як ты держишь жениха моего, дай с вечера, дай до полночи. Ой, когда беды, товаришка, наручей да полотенечка. Дай не ходи ты на улицу, дай не суши моего серденька. Дай не ходи ты на улицу, дай не суши моего серденька. Найперш мінаем 304 кіламетры, каб трапіць з цэнтра краіны на берагі Прыпяці, а дакладна ў Бярозаўку Калінкавіцкага раёна. Калі вы яшчэ не здолелі пабываць у тых мясцінах, вельмі раю. Недалёка ад Мазыра, непаўторныя краявіды, узгоркі і яры, масты і зеляніна садоў, а яшчэ цудоўныя, ветлівыя людзі і, канешне, таленавітыя. Наперадзе нас чакае новы пераезд, а пакуль, калі ласка, ў студыю гуказапісу, там рыхтуюцца надаць новае гучанне толькі пачутай песні кампазітар Сергей Сухамлін і спявачка Вольга Любавіна. Вітаю, Оксана, вітаю усіх, хто зараз долучається до програми «Наперед у минуле». Ці потрібен чоловіку гучний голос. Зрозуміло. Тому зараз і почуємо такий голос. І не тільки почуємо, а й все побачимо на свої очі. Наперед, сябри. Оля, добрий день.
Здравствуйте. Я знаю, что у тебя очень громкий голос, очень звучный. Что ты скажешь о песне, которая нам с тобой досталась? Соответствует ли голос этой песне? Вы знаете, песня замечательная. Я считаю, что каждая песня по-своему хороша, но и в этой песне, мне кажется, не только голос, но и была душа, и сердце, и настроение. Ольга Любавіна, спявачка, фіналістка тэлевізійнага конкурсу Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі «Новыя імёны», уладальніца 2 медалёў Федэрацыі прафсаюзаў, узнагароджана пісьмом падзякай прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, кампазітар, настаўніца музыкі. Будете лето, будете весна, радостью звенит моя душа. Осенью холодной зимой мое сердце назавжди с тобой. Вёскам мары, вёскам рої, де спяває жито в полі, де квітнеють васильки, каля Припяті раки, де квітнеють васильки, каля Припяті раки. Зашумела Дуброва, ой, зашумела Доброва, эй, ой, зажурила удава, зажурилась удава, ох, зажурила удава, и гай, что я ему уже нема. Кругом Дону вышла, кругом Дону, ай, вышла, ай, миленька, и не знайшла, только знайшла булинку, только знайшла булинку, эй, миленька, могилку. Вставай, милый, ходи спать, вставай, милый, и ходи спать, эй, пойдем мы, деток, гадовать. Зашумела Дуброва, ой, зашумела Дуброва. Бястоми вандруем мы, адшукваючы духоўнае і матэрыяльнае сведчанне слаўнай нашай гісторыі. У Юравічы Калінкавіцкага раёна прыехалі да комплексу езуіцкага калегіума, гістарычнага і культурнага помніка архітэктуры 17 стагоддзя. Аб заснаванні манастыра захавалася паданне. У 1673 годзе монах-езуіт Мартін Тыраўскі падарожнічаў па Валыні і беларускім Палесе. Вазіў з сабою куфары цудатворны абраз Маці Божай. Пабываўшы ў Юравічах, вырашыў ехаць далей, але коні сталі як скамянелыя. І пачуўся з неба голас: «Колькі ты яшчэ будзеш мяне зачыняць? Прыспеў час пакінуць тут і выставіць для ўсеагульнага служэння вернікам». Вырашыў монах выканаць волю Божай Маці і пабудаваў каплічку, дзе і размесцілі абраз. У 1680 годзе ў Юравічы прыбыла місія езуітаў, якія пабудавалі касцёл, у яго перанеслі ікону. Пазней монахі вырашылі ўзвесці каменны манастыр, які быў завершаны ў сярэдзіне 18 стагоддзя. Гэты храм стаў не толькі духоўным цэнтрам, але і крэпасцю з высокімі абароннымі сценамі і вежамі. Юрыйскі манастыр з яго адноўленымі будынкамі і велічным храмам з'яўляецца часткаю Залатога кальца Гомельшчыны. Ой, ты, дубе зелененький, поле твое красное, ты, козачий, ой да молоденький, слово
квіти, чортовая думка, як я тебе, ой, да не любила, гула як голубка, як я тебе, ой, да не любила, гула як голубка, гула, гула, голубочка, злетела у поле, села, упала, ой, да на явары, горе мине горе, села, упала, ой, да на явары, горе мине горе, села, упала, ой, да на явары, горе мине горе, что топила, ой, да головоньку, да в синее море, что топила, ой, да головоньку, да в синее море, як же мине головоньку з мора не виймати, з ким любилась, ой, да разлучилась, муку забивати, з ким любилась, ой, да разлучилась, муку забивати. А зараз наша традыцыйная рубрика «Простыя песні», у якой мы аднаўляем візуальны складальнік трэкаў, што былі запісаныя на пачатку нашага праекта. І сёння гэта «Чаму не прыйшоў» ад Вікторыі Алешка. Чаму не прыйшоў, як месяц зышоў, я цябе чакала. Ці коня не меў, ці сцёжкі не знаў, ці мать не пускала. І коня я меў, і сцёжку я знаў, і маці пускала. Младшая сестра бадай не ўзрасла, сяделька схавала. Тяче реченька, тяче быстрая, я не пераскочу. Отдай, матуля, отдай, родная, за кого я хочу. Старшая сестра сяделька знайшла, коня сядлала. Поезжай, брат мой, да дзяўчыны той, што цябе чакала. Чаму не прыйшоў, як месяц зышоў, я цябе чакала. Ці коня не меў, ці сцёжкі не знаў, ці мать не пускала.
реченька тяче быстрая, я не перескочу. Отдай, матуля, отдай, родная, за кого я хочу. Тяче реченька, тяче быстрая, я не перескочу. Отдай, матуля, отдай, родная, за кого я хочу. За кого я хочу. Як і обіцяла, довго на місці не засіджувалися. Поїхали далі. Калі лічыць ад Мінска 352 кіламетры, можна апынуцца ў Зашыр'і Ельскага района. Вось дзедзі, а на Ельшчыне умеюць і папрацаваць у волю, і пасвяткаваць шчыра, напоўніцу. Бо людзі, што тут жывуць, аддаюцца сваёй справе ад усяе душы. Так што нікуды не сыходзьце, а наталяйцеся тутэйшымі спевамі. Гэта, праўда, крыху пазней, бо цяпер акурат самы час завітаць у студыю гуказапісу да Сергея Сухамліна і Вольгі Любавінай. Ой, ці была ты на вулиці, ці бачила жениха в очі. Да, вот эти контрапункты, вот они очень хорошо сюда подходят. Ох, я была, так я ж бачила, один вечер перестояла, один вечер перестояла, другий вечер пересидела. Скажи, пожалуйста, некоторые артисты предпочитают индивидуальную карьеру, сольную, да? Некоторые в коллективах. Что ближе тебе? Наверное, сольное пение, конечно, ближе. Можно себя проявить. Хорошо, а кто твоя публика? Молодежь стала слушать народные песни, и мне приятно. Мне всю жизнь говорили, что кому ты поешь свои, Оля, народные песни, но пришло то время, когда их можно петь не только бабушкам, но и молодежи. Какой молодежи? В каком возрасте? Ну, вы знаете, так случилось, что в этом году я побывала в детском лагере, и моими слушателями были первоклашки до подросткового возраста. Им понравилось. Дети были из Москвы, с России вот отдыхали, они очень рады, и меня также пригласили в Москву. Очень приятно, что наши песни нравятся. Вот с таким же удовольствием давай будем заканчивать песню. А я працягваю распавядаць вам пра Юравіцкі манастыр, самы вялікі на тэрыторыі сучаснай Гомельскай вобласці комплекс, на будаўніцтва якога ў 18 стагоддзі пайшла неймаверная колькасць грошай і работы высокакваліфікаваных майстроў. Узведзеныя гэтыя велічныя пабудовы былі з адной мэтай – стаць прыгожым сховішчам для захавання самай галоўнай святыні гэтага края – цудатворнага абраза Юравіцкай Божай Маці. Ён захоўваўся ў алтары храма да 1864 года.
Да гэтага апошні юраўскі ксёндз Гуга Гадзецкі, даведаўшыся, што касцёл будзе зачынены, дамовіўся з мясцовай шляхцянкай Габрыелай Горват з роду Ваньковічаў і ў потай замяніў абраз на копію мастачкі Ядвігі Кіневіч. На спіс вярнулі срэбраную з пазалотай аправу і карону. У маі 1885-го пані Горват адвезла цудатворны абраз у Кракаў езуітам на часовае захаванне. Штогод 13 верасня адзначаецца храмавае свята ў гонар абраза Божай Маці Юравіцкай і Літасцевай. Калина стояла на коліні, зізюля й ковала. На коліні зізюля й ковала, й усім хлопцям переміну дала. Только й тому нема переміни, котре ходять вірної до дівчини, котрі ходять вірної до дівчини, спать лягає на білої перині, спать лягає на білої перині, розмовляє стиха до дівчини. Ти ж, Маруся, а ти моє серце, збудеш мене, як зійде сонце. Мы зноўку кідаем позірку мінулае туды, калі наша каманда выпраўлялася ў самыя першыя свае экспедыцыі. Пакрысе аднаўляем запісаны ў тыя часы народныя песні ў сучаснай апрацоўцы. І сёння ў рубрыцы «Простыя песні» Улада «Ой, спасибо Ковалю». Спасибо Ковалю, что сковал нам дитя, что сковал нам дитя. Ну а кузня у яго, ну а кузня у яго вельми теплая была, вельми теплая была. Ой, спасибо Ковалю, что наладил нам гульню. Ой, спасибо Ковалю, что наладил нам гульню.
І зноўку ў дарозе цяпер трымаем кірунак назад у Калінкавіцкі раён. Вялікія ўцюкі месцяцца ў 289 кіламетрах ад сталіцы. Менавіта тут, пачынаючы з 1995 года, ладзіцца знакаміты фестываль сатыры і гумару. У свой час, на пачатку 20-го стагоддзя, вёска была самым вялікім населеным пунктам цяперашняга Калінкавіцкага раёна. Пражываў у ёй 1791 спрытны і дасціпны аўцюковец. Цяпер жа давайте аддамо належнае спрыту нашых творцаў студыі гуказапісу. Паглядзім, як ладзіцца творчы працэс у кампазітара Сергея Сухамліна і спявачкі Вольгі Любавінай. Хорошо, можно чуть-чуть больше артистичности добавить. Ой, как табе дай, товаришка, паўня далі камары, вочы. Да, здесь вот с улыбкой. По тексту прям. Ой, з вечера до полночи. Наша запись подходит к концу. Мне нравится с тобой работать, нравится слушать твой мелодичный вокал. Ты так живо реагируешь на эту песню. Скажи, пожалуйста, а вот бывают ли такие сценарии в жизни? Я считаю, что все в жизни должно быть справедливо, потому что бумеранг никто не отменял. Поэтому будьте честны не только с другими, но и с собой. Поэтому, надеюсь, таких ни у кого не будет сценариев. Это совет кому? Девушкам был? Парням. А, парням? Понятно. Все парни, которые сейчас присутствуют по ту сторону экрана, напряглись. Спасибо. Ну а мы с тобой заканчиваем песню, заканчиваем вот так же бодро, как мы начинали. В огороде вербы гнутся, в огороде вербы гнутся, в огороде вербы гнутся, за меня хлопцы бьются, гуляю я, гуляю я. Покуль тесто замесила, покуль тесто замесила, покуль тесто замесила, синяя двери прокусила, гуляю я, гуляю я. Гуси, качки, ложки мыют, гуси, качки, ложки мыют, гуси, качки, ложки мыют, в огороде свинья рыют, гуляю я, гуляю я. Плача малая детина, плача малая детина, плача малая детина, а у хате паутина, гуляю я, гуляю я. Куры хату подмятают, куры хату подмятают, куры хату подмятают, хлопцы в окна заглядают, гуляю я, гуляю я. А я хусточку напнула, а я хусточку напнула, а я хусточку напнула, дай за хлопцами махнула, гуляю я, гуляю я. Вядома, хто хоча, шукае магчымасці, хто не хоча, шукае падставы. Усё зразумела, хто прагне дасягнуць сваёй мары, пераадолее любыя перашкоды. Пра гэта ў нашай рубрыцы «Простыя лёсы». Будучы мастак Юрый Шпатаў, работы якога знаходзяцца ў прыватных калекцыях не толькі нашай краіны, але і ў Кітаі, Англіі, Германіі, ЗША, нарадзіўся ў Ельску ў 1973 годзе. Маці працавала ў культуры рэжысёрам народнага тэатра, бацька кіраваў экскаватарам. Але як гэта часцяком здараецца, у бацькоў не склалася. І ўраз з мамай з'ехалі ў Магілёў. Все, что могу о себе помнить в то время, это рисунки. Мама всегда мне давала бумагу и карандаши. Из каких-то моментов таких для меня значащих это была встреча с художником Михаилом Засимцем. Помню человека в коляске, который рисовал картины. На меня это маленького очень-очень повлияло. Юрий Миколаевич мастак-самавук, усе нюансы прафесіі засвойваў самастойна, хаця, зрэшты, маляванне і прафесіі сур'ёзнай ніколі не лічылася.
Меня особо не подводили ни к кружкам, никуда, я не знаю, кого из меня хотели вырастить. Взыграла, наверное, внутренняя душевная какая-то черта, качество, что мне это понравилось, и я сам стал рубить это, добывать. Асобна варта адзначыць, што ў Юрыя Шпатава з маленства сур'ёзныя праблемы са зрокам. Так што кожнае палатно гэта створаны інтуітыўна, на нейкім тонкім узроўні адчування наваколля твор мастацтва. А раньше я видел более-менее так все. И, как говорят, ручки-то помню, они делают в большей степени. Ну, там где-то что-то собрал, пятнышки, штришки какие-то набрал, все, и пошло дело. И даже в большей степени, если сравнить раннее творчество, там это был такой аллюзии в автоматическом письме. Ты просто из пятен что-то выделываешь такое, да, тебе не нужно собирать. Сейчас ты уже более тщательно подходишь к гармонии там, сюжета, гармонии построения. Як і кожнаму творцу, Юрію Шпатаву ўласціва схільнасць да самакапання, незадаволенасці канчатковым вынікам, рэфлексія. У нас, наверное, какой-то заложен такой элемент незавершенности. Вот у нас сознание, наверное, Бог вложил людям всем, чтобы это дело не засыпало, чтобы мы не расслабились, не обленились, чтобы всегда у нас было что-то вот чесалось, что-то свербелось. А яшчэ не маглі бы не заўважыць вонкавае падабенства ельскага мастака да слыннага галандскага жывапісца Вінсента ван Гога. Якія высновы? Ніколі не варта губляць надзею і апускаць рукі, тым больш, што вакол багата людзей, якія натхняюць на лепшае. Давайце ўзірацца ў будучыню і рабіць яе сучаснасцю. Чаму не прыйшоў, як месяц зышоў, як я цябе ждала, ці коня нема, ці сцежкі не знаў, ці маць не пускала, ці коня нема, ці сцежкі не знаў, ці маць не пускала, і коня я маў, знал, и мать пускала. Меньшая сестра, дай Бог, не взросла, сердце сковала. Меньшая сестра, дай Бог, не взросла, сердце сковала. Большая сестра сердце знайшла, коня оседла. Поезжай, мой брат, брат роднесенький, которая ждала. Поезжай, мой брат, брат роднесенький, которая ждала. Благодарю тебя, Оля. Я получил радость. Надеюсь, что эту радость получат и те телезрители, которые будут нас слушать сегодня и смотреть. Что ты испытала при записи этой песни? Вы знаете, хорошее настроение. Творите с людьми, это классно. Что-то делать новое, что-то искать новое. Это радость, удовольствие. Удовольствие души опять. Спасибо огромное коллективу, который дал возможность мне исполнить это произведение, и чтобы народ ее услышал, возможно, полюбил по-новому. Вось, уласна кажучы, і ўсё. За гэты час літаральна на вашых вачах набыла новае гучанне, запісанае ў Бярозаўцы Калінкавіцкага раёна народная песня. Цяпер варта ацэньваць вынік супольнай творчасці кампазітара Сергея Сухамліна і спявачкі Вольгі Любавінай. Слухаем «Ой, у полі дзве таполі» і сустракаемся праз тыдзень. Паедзем у Барань Аршанскага раёна знаёміцца з беларускім абрадавым колам. Вы ж не забывайцеся, па нумары, што бачыце на сваіх экранах, тэлефануйце ў рэдакцыю, калі менавіта вы ці ваш калектыў захаваў самабытную народную фальклорную спадчыну. Станьце героем нашага праекта. І не стамляюся нагадваць, усе апантаныя могуць пацікавіцца абрадамі і песнямі на нашым YouTube-канале вось па гэтым адрасе. Завітвайце, я вас чакаю.
Один вечер перестояла, один вечер перестояла, другий вечер пересела.